Topeng Tumenggung Gaya Gegesik yang akan ditarikan oleh Baedah Purba Saputri. Tari Topeng Tumenggung sering disebut juga tari topeng patih. Tari tersebut menggambarkan tokoh seseorang Tumenggung bernama Mangga Diraja. Kedoknya selalu dicat dengan warna oranye muda agak kecoklatan. Keunikan tarian ini pada gaya tari topeng gegesik di samping bentuknya, gerakannya yang tegas, aksesoris yang dikenakan pada bagian kepala menggunakan udeng atau ikat kepala. Wandanya menyiratkan seseorang yang pemberani dan berwibawa. Matanya agak melotot, berkumis, menggambarkan sosok manusia dewasa yang sudah menemukan jati dirinya. Oh, kuon Ki Konjem. Ki Konjemku, Mas Darto. Duwe anak arane Ki Sojat. Kaki Sojat. Duwe anak maning arane Ki Dalang Purba alias Jublak. Kita pernah ngerungu Dalang Jublek. Jublek apa Jublek? Dalang Jublak. Jublek, iya. Alias Purba asli. Iya. Duwe Purba. anak maning arane Ibu Baedah. Kok dikit. Kaya-kayanya kita kok kenal Kang arane Baedah kok. Bakal beli salah kun kok dua laki arane Ingsan. Kunku anaknya Abdul Ajid. Bener tah? Embuh. Dah. Ana beli Baedah. Hah? Ana beli. Kok diundang? Dah. Kok diundang? Iya, kayak kenal Bu. Beli, dheweke bakal ora nopeng sok dadi anu ke sinden, sok ngelakon Baridin karo Ratmina. Kuen dudu ya. Dah. Hai biang-biang sapa, sikune undang-undang isunku. Ai beneran sinden ya. Ayu beli Mas Darto. Durung katon, ayo priwe. Suarane sih. Suarane merdu. Wah, kian ke pasti andelane wong Cirebon ki. Mantap bro. Nok Baedah. Kok kayak lanang? Anak jambul mangke nenek. Iya bener. Rabia Insan. Kok diumbangin nih Insan nih. Nok, pangapurane. Bokatku dudu nok Baedah kian Pak. Oh yakin mah kenal. Wis kesohor. Ning YouTube ake, ning Facebook ake. Baka ngelai Pratmina ka. Tukang Rabidin. Idi, ya salah. Masa Rabidin. Ya baka Ira pinter mah manek menek. Duduk kita Kang Baridin. Nok Baedah, yen ku harapan joget topeng apa kini? Topeng Tumenggung Kang Darto. Kok dikit, kini Kang Darto tah? Mbok, jare kita kan wawan ya. Kok dikit, iku soalnya anak kumise, bener kan? Ya bisa dicopot kin mah. Wong wakancil bagai nganggumpong kononan. Idi, Ganteng coba ora? dalang, coba. Idi, bengen kablesak. Kiene, Barang kita tambah beli bagus. ya pada baik ya. Nok ayo, Apa? kian harapan nari Tumenggung gaya. Gegesik. Kita kut weru sampean ku dua kakang. Sapa coba? Apa? Ayo. Bae arepe pada Mbak Bading, iya. Iya, cuman burie kan nih. Sapa yo? Siapa sih? Bani. Baerni. Ya. Mbak Erni. Iya, Mbak Erni. Dalang topeng maning. Pernah sepanggung ning Bandung kita hubungin. Iya, bener. Mangga nok. Engging. Di pun lajengaken. Wah, kesuwun ya. Kita yang balik nunggang angkot GP. Adia kita kingke. Ora pada raine, ora. Yuk, Nayaga. Siap.
Koca pepunika wau seduginipun pepati kang gagah perkasa matani telik kumiset sapang lir kadya gendinganipun pati tumenggungan ayaga. Pantas luas bagi sawage Sitria bagus rupane tindak tanduk tetap dijaga kipas geni kipas geni wong urip kiligu manti wong urip kiligu manti mulane aja adiga ngadiguna kadiran urip lagu dijaya rampes sama pengasahan rampes sama pengadokan wong urip aja wong nakal masalah dengan wong nakal masalah dengan sapa nandur mau pasti ngunduh sapa tuku pasti nganggo sapa tuku pasti nganggo sapa kawitan pasti bakal kewalesan bongkan sapa kawitan keduhung tina mung gurin langsa tina mung tua esuk nakir masar nakir sing ditakdir kudung iplasa esuk dipikir
Esok dipikir, sore dipikir. Sing dipikir beli rumah sah. Beli rumah sah. Tiba balon yang gori. Sing ora disangka-sangka. Sing ora diduga, sing ora mati nyana-nyana. Gerang-gerang nirarangken. Maning nirarangken. Melu nyawang sing kadoan. Ragane sing ketempuan. Ragane sing ketempuan. Takdir simpli kena dipungkir. Kadar sing mau kadar bisa dipumpang. Tulis waris baca diri. Ketulis kegawaning janji. Ada 3 minggat. Wong bener ketengar. Wong benci pasti titik. Wong ngalah pasti ketara. Wong ngalah pasti ketara. Tunggak jati ning pesarean nyandangan sing model apa keciriman sawurungan irang-irang manirarangkan melu nyawang sing kadoan ragane man ragane sing ketempuan calon dawa mapamalitan saumur kula enteni maning pikiran alon-alon alibaton bagian alon asal kelakon masui melu nyawang sing kadoan ragane sing ketempuan jamu alas palmanan tambah lawas tambah kelingan irang-irang seker kiri gambar watu bulan pisan kayak kaca senajan yang lahir mungkir ning batine tetap ngakui jamu alas palimanan tambah labas tambah kelingan senajan dilali-lali dibeli bisa lali dilelipur orang kelipur tunggak jati ning pesarean nyandang
sing model apa? Keciri mangsa wulungan, keciri mangsa wandean, keciri si mangsa wandean. Yen dengan sama dijinjing, yen berat sama dipikul. Gotong royong, gotong royong sauyunan, gotong royong bebarengan, silih asa silih asih, silih asih marang sesama, silih asih maring sesama. Eling-eling mangkan eling, mumpung ning dunya aja ilong ngumbar amarah, layung sore mapadang esuk. Sakloyonge kaya katon saklebate, ati babal uneng gori. Ora disangka, ora diduga, ora dinyana. Matamu nanan, sakecap bisa ngocap, mani pikiran, gawe wati panggali, kalau cilik sinambah gadang, semedot rasane ngati. Engkau dikit kita ngos-ngosan. Nginum dikit ya. Nginum dikit, nanti nginumnya kita ya. Duh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa riakeku? Engkau dikit, aduh. Kita kusing sore ku durung mangan. Tinggal Ada. madep ngalor kah? Ngadep emene kang ana wewanen kenen kana mah ana encung. Ana kacang, bonteng, Laka sate ya kah? laka pangangan ayam Ih, galaka. melas temen kayo. Idi. Ah, Lah. bener beli ang. Kang abangku kang manis ya. Iya aku duwe aku. Misalnya sing pengen sing enak, sing anget, terus jagat udan anyep ya. Ya. Iya. Sate ku ya sing Aduh, sate maning. Iki kita ku sing mau ku ngelirik kian ki. Lah, kowe gedang bosok. No. Wis Dicoba. kudanan tayuman Kok dikit kaki teh ku kayak ku kempong temenan. Pangapunten Bapak Ibu, kulai dalang topangnya kempong. Apa Kang Abangku? Ah, sejen siapa kadis? Pak Wali masih anda beliin kayaknya ku ya. Masih. Menegah. Nyakseni. Primen. Nyakseni kiki nih kemanis beli aku dikit ya. Bismillahirrohmanirrohim. Kita kempong aja pengen mendelik baik. Tapi bakal ngiler primen kita. Yang kok dikit ditahan ngilernya. Aja pada pengen mendelik baik maninggian. Bismillah. Lu gemuyo. Aja pada gemuyo. Gua kepengen. Bokat sing pengen ku Pak Kadis. Oh, Pak Kadis. Pak Kadis dengan gedang tah. Cangkem pada melu mang. Kok dicicipi ya. Mangga. Kok dicicipi. Bismillahirrahmanirrahim. Ki gedang losari. Oh iya. Engkau dikit durung kerasa. Oh durung. Durung kerasa. Ping siji maning ya. Oli. Oli.
Hmm. Aduh, 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 matanya. Ata tanggung jawab. Tanggung jawab Aduh. Gedang Losari. Tanggung jawab. Aduh, aduh, tolong anak kita gitu. Kagak ditulungi. Kagak ditulungi. Aduh. Sing mau gak sing mau. Nyata, Aduh. nyata. Gedangnya manis pisan. Aduh. Kesuwun ya. Sawang Kesuwun ya Sule, Yunani sawang ya. Sule. Alhamdulillah wis mangan gedang. Alhamdulillah karena disawar maning. Eling-eling topeng tumenggung. Alhamdulillah Kang sering-sering Pak Kadis, Pak Wali Kota Matur pasti ada nggak Pak? suwun, Pak Kadis. Pak Wali Kota pasti ada nggak Pak? Ayo, terima kasih Bapak. Aja ngiri, Bro kan di kode aja ngiri. sate ronggodi. Sate rongkodi aja. Yo dilanjut maneng. Ayo mangga lanjut. Ayo, nege. Esok nakir, sore nakir, sing nakir, kudu pasar. Esok dipikir, sing dipikir beli rumah sah. Alon-alon, bali baton, asal kelakon. Kira-kira maning rerangkan melu nyawa sinta doan ragane mah singkat tempuan keduman tina mungguri sama tina mung tuan bukan sapa gawe kawitan pasti bakal alasan sinar mata mekarene maning tumpukan kelingan kenang beciken kelingan bae kenang dilane wong pun beremah pasti ketengar Alhamdulillah. Baik, semangat terus para maestro topeng Cirebon dan Indramayu yang mana selalu men